네, 안녕하세요. 엄청 고마워질게요. 지난번에 생식의 신비 이 첫 번째 시간에 이어서 오늘 두 번째 시간입니다. За амьтын тоолны гайхамшиг гэдэг номоор бид нэг хичээл орсон. Одоо тэр ном үргэлжилж байна. 지난번 강의할 때 이 책을 소개했는데 어떤 분이 책을 어떻게 구입하냐고 물어보셨는데 버기 목사님에게 신청하시면 되겠습니다. За түрүүчийнхтэй тайлбарлаж байхад энэ номыг хаанаас авах вэ гэж асууж ирсэн. Тэр надаас хүсэлтэд илгээгээд авч болно. 우리가 지금 이 시간에 생식을 공부하는 것은 Бид энэ цагт энэ амьтын тоолны талаар суралцж байгаа нь 다른 사람에게 생식을 잘 파는 방법을 배우는 시간은 아닙니다. бусад хүмүүст энэ хоолыг одоо зарахын төлөө сурж байгаа юм сургал биш ээ. 우리가 이렇게 새롭게 네트워크를 가게 되면 이전과 다른 생각을 가져야 합니다. Тэр өмнө нь Монгол улсад байсан тэр олон сүлжээнүүдээс огт өөр бодол санаасаагаар энэ бүх зүйлийг 다시 말하면 생식을 어떻게 다른 사람에게 많이 판매할까 고민을 하시면 안 됩니다. За яавд одоо олон хүнд энэ хоолыг зарах вэ гэж ерөөсөө бодож болохгүй. 대신 이 생식에 대한 공부를 하면서 첫 번째 본인이 먼저 왜 생식을 먹어야 하는지 그 이유를 깨닫는 시간입니다. За энэ амьд тоолны талаар сурангаа яагаад энэ хоол нь бидний амьдралд их чухал юм бэ гэдгийг мэдэж авах нь чухал байна. 그리고 물론 또 생식 제품을 먹어보면서 내가 직접 체험해 보는 것입니다. За мэдээж бас өөрөө эдэнгээ энэ хоолныхаа талаар туршлага мэдрэмж авнаа. 그래서 내가 생식을 먹고 생식이 얼마나 좋은지 내가 먼저 몸을 통해서 깨닫게 되고 За би өөрөө эдэнгээ сурангаа ямар их чухал юм бэ гэдгийг эхлээд өөрөө ухаараад 그리고 다른 사람들에게 생식을 전할 때 왜 생식이 중요한지 왜 먹어야 되는지 그 설명을 하기 위해서 배우는 시간입니다. энэ хоолыг идэх нь яагаад тийм чухал юм бэ гэж бусдад одоо мэдүүлэхийн төлөө сурч байгаа юм аа. 네, 지난번 이어서 계속 말씀드리겠습니다. За үргэлжлүүлэн цаашаа явцгаая. 이 시간에 생식의 신비에 대해서 나와 있는 내용을 아주 좀 쉽게 요약한 내용입니다. За энэ ном дээр гарч байгаа тэр гайхамшигтай гэдэг зүйлийн талаар амархан хэлбэрхэн аргаар дуулахаар хураангуулсан байна. 그래서 이 강의가 끝나면 연속해서 한 번 더 조금 더 자세하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. За тэгээд энэ дуусаар илүү арай тодорхой хэлж өгөх болно. 바로 이 내용은 지난번에 말씀드린 내용인데 건강에 좋은 이유 첫 번째는 자연의 영양을 그대로 보존했다는 사실입니다. За түрүү жижиг дээр хэлж өгсөн шүү дээ. Яагаад эрүүл мэндэд энэ хоол сайн бэ гэхлээр байгалийн шин төжээлийг тэр чигээр нь агуулсан байгаа учраас гэсэн. 그래서 우리가 밭에서 난 그대로 열을 가하지 않았기 때문에 원래 땅에서 난 그대로의 영양소를 섭취할 수 있는 것이 생식의 장점입니다. За энэ амьд тоолны гол онцлог нь талбайгаас авсан ойл тэр хэлбэр амт шимт тэжээллээ тэр чигээр нь хадгалсан байгалийн шин тэжээлт хоол юм аа гэсэн. 그래서 식물에 원래 들어있는 효소, 엽록소, 비타민 등이 파괴되지 않고 그대로 섭취할 수 있는 것이 생식의 장점입니다. За энэ хоолны сайн тал бол гурван хүмүүсийн ногоонд байдаг тэрл фермент, тийм ээ, хлорофилл, витамин гэдгээр бүх зүйлс нь огт устгагдаагүйгээр халуунд тийм ээ түлэгдэж устгагдаагүйгээр бидний бие рүү орж чадах тийм хүнс хоол болсон гэж хэлсэн. 네, 두 번째는 에너지 효율이 좋다고 말씀드렸습니다. За хоёрдугаарт нь болохоор хүний бодис солилцоонд оролцдог тэр энерги одоо маш сайн одоо хүчтэй ажиллах боломжийг олгодог. 우리가 요리를 하게 되면 불에 익히기 때문에 맛은 있지만 영양이 손실된다고 우리가 말씀드렸습니다. 제가 말씀드렸습니다. За бид нар аливаа нөгөө хүнсний ногоо бүтээгдэхүүнүүдийг хоол хийх явцдаа буюу халуунаар боловсруулах үед тэр хүнсний ногоо аливаа нэг түүхийн эдэнд байгаа шин тэжээлүүд нь сүйтгэгддэгэ гэж дамжуулсан шүү дээ. 그런데 생식은 열을 가하지 않았기 때문에
적은 양을 섭취해도 익힌 음식을 많이 섭취하는 것보다 몸의 에너지 효율은 5배에서 6배 정도 더 높습니다. Тэгээ боловсруулалтын хүнс чинь амттай гэхдээ маш их идэгдэж байгаа мөртлөө шинэ тэжээлийн агуулмж байхгүй. Гэтэл энэ хоол чинь хэмжээний хувьд маш бага. Гэхдээ тэр боловсруулаад их хэмжээгээр идсэн хоолноос илүү бүр 5-6 дахин илүү энерги процессорны энергийг ашиглаж чадах тийм хүчийг өгдөг байна. 그래서 적은 양만 섭취해도 몸의 컨디션과 건강한 생활을 유지할 수 있게 됩니다. Тэгэхээр бага хэмжээгээр идэж байгаа ч гэлээ хэрэглэсэн ч гэлээ тэр нөө эрүүл байх бас бие организм сайн байх тэр үндсийг хадгалж өгдөг байна. 예를 들어서 우리가 저녁에 좀 많은 음식을 먹고 배부르게 먹고 잔다면 굉장히 이 배가 불편하고 또 숙면을 취하기가 어려울 때가 많습니다. Тэгээ бид нар хитрхи орой ингээд хооллоод тэгээд унтах үед нөгөө хоол боловсруулалт эргэтэн систем хэвчих байтгүй. Хүнд ажиллаад амьсгалахад хүртэл хүнд тэгээд гидс хотоож тийрдэг. 그리고 아침에 일어나면 몸이 굉장히 무겁다는 것을 느끼게 됩니다. За тэгээ өглөө босох үед одоо бие организм маань хүндэрсэн байдаг. 그런데 저녁에 뭐 일반 식사를 하지 않고 생식을 먹으면 약간 배는 고프지만 그러나 깊은 숙면을 취할 수 있고 다음 아침에 일어나면 굉장히 몸이 가볍다는 것을 알게 됩니다. Тэгээд ийм хоолны оронд одоо энэ амьсгалт хоолыг идээд унтах үед жоохон өсөх мэдрэмж бол байсаар байна. Гэхдээ өглөө босоход маш сайхан бие хөнгөн бас амьсгалахад хүртэл тааламжтай ийм шинэ сорго мэдрэмжийг өгдөг байна. 그래서 이분이 특히 그 다이어트 대회 하실 때 아침이나 점심보다 저녁에 생식을 먹으면 확실하게 다이어트에 굉장히 더 유리합니다. За тэгээд хэрвээ тураах дэглэмийн зорилтоор идэж байгаа бол энэ удаа өглөө өдөр гэхээс илүү өглөө орой энэ хоолыг хэрэглэх юм бол илүү үр дүн гарнаа. 자, 여기까지 말씀드렸는데요. 생식을 먹게 되면 자연 치유력이 좋아지게 되고 성인병 예방 그리고 노약자나 환자를 위한 식이요법이 된다고 말씀드렸습니다. За бас энэ хоолыг идснээр байглаасаа бидний өвчин эсэргүүцэх чадвар маань сайжирдаг байх нь. За хөгшрөлтийн байдал удаашрах нь, урьдчилан сэргийлэх болон эрүүл байх тэр чанаруудыг бий болгодог байх нь. 생식이 건강에 좋은 네 번째 이유입니다. За энэ бол одоо эрүүл мэнд бие организм сайн байгаагийн амьд хоолны дөрөв дэх шалтгаан. 생식을 먹으면 아이들의 키 성장에 도움이 되고 아이들의 두뇌 건강에도 도움이 됩니다. Мөн амьд хоолыг идэх үед хүүхдүүдийн өсөлт сайжирж байна. За мөн тархины үйл ажиллагаа, оюун санааны үйл ажиллагаа сайжирж байгаа байхгүй. 몽골은 어떤지 모르겠지만 한국의 많은 청소년들이 이 가공식품 같은 것을 많이 먹어서 굉장히 이 몸이 좀 약해지거나 또 정신적으로 산만해지는 경우가 많이 있습니다. Солонгост одоо бас тийм болж байна. Монголд ямар байгааг мэдэхгүй ч гэлээ. Түргэн хоол хүүхдүүд хийдэ залуучууд. Тэгэнгүүт эрүүл мэндийн хувьд ч тэр сэтгэн бодох байдлаараа ч тэр ерөөсөө их удаашрж байна гэж үзэж байгаа. 그래서 과자나 빵이나 가공식품을 많이 먹을수록 몸의 건강은 그렇게 도움이 되지 않습니다. Тэр одоо ийм гурилан бүтээгдэхүүн эсвэл хагас бэлэн бүтээгдэхүүн түргэн хоолнууд ер нь бол эрүүл мэндэд сайн биш байгаа гэдэг бид нар мэдж байгаа. 청소년들, 특히 학생들이 이 생식을 먹게 되면 정신이 맑아지고 집중력 향상에 도움이 됩니다. За гэтэл хүүхдүүд энэ амьд хоолыг ингээд тогтмол идэх үед юу болж байгаа вэ гэхээр ухаан санаа, оюун санааны төвлөрөл нь сайжирж байгаа хгүй. Тэг хичээл хийх байдал, тархины үйл ажиллагааны хүчин чадал нь сайжирдаг гэж үзэж байгаа. 특히 공부하는 학생들이 아침에 생식을 먹게 되면 몸도 가볍고 집중력도 높이는 데 도움을 줄 수 있습니다. За ялангуяа одоо шалгалтад оюутан хүүхдүүд хичээл хийж байгаа хүүхдүүд өглөөд нэг одоо энэ амьд тоолноос идэх үед төвлөрөл нь илүү сайжраад бие нь бас хөнгөрөөд тэгээд маш оюун санааны ойлгох чадвар хурцсаж байгаа байхгүй. 그러니까 아이들이 어릴 때부터 생식을 매일 하루에 한 끼 꾸준하게 먹게 한다면
원래 예정된 그 키보다 조금 더 많이 키가 자랄 수 있는 그런 그 효과를 얻을 수 있게 됩니다. Тийм учраас өсөж байгаа насны хүүхдүүдэд өдөрт ядаж нэг утыг идүүлэх юм бол угаасаа одоо биеийн хэмжээнд өснө гэж одоо бодогдчихсэн тэр өсөлтийнхөө хэмжээнээс арай илүү өндөр болох боломж бүрдэж байна. 그래서 아이들의 키 때문에 고민이 된다면 아이들 어릴 때부터 생식을 계속해서 먹을 수 있도록 하시면 분명히 이 도움이 됩니다. Тэгээд одоо өсөлтийн талаар санаа бодож байгаа хүүхдүүд байх юм бол хүүхдүүдийг одоо багаас нь энийг сайн идүүлж өгөх юм бол одоо өсөлтөнд нөлөөлөх нэ сайнаар. 그다음 생식이 건강에 좋은 이유 다섯 번째는 우리 순화작용과 해독작용입니다. За мөн тав дахь одоо намжин тоолны биед одоо ашиг тустай сайн гэж шалтгаан нь биеийг хоргоожуулах цэвэрлдэг ийм одоо үйлчилгээтэй. 생식에는 우리 몸이 필요한 영양분이 풍부하게 들어있고 За энэ хоолнд одоо ерөөс бидний биед хэрэгтэй байгаа бүх одоо хэрэгтэй зүйлсүүд хангалуун орсон байгаа. 우리 몸에 나쁜 물질은 하나도 들어있지 않을 뿐만 아니라 За хүний биед одоо хор үзүүлэх тийм муу нөлөө ямар ч ширхэг зүйлч ороогүй төдийгүй 생식에 들어있는 섬유질이 우리 몸속에 들어있는 나쁜 물질을 빨리 제거하는 데 도움을 줍니다. За энэ найрлаганд нь орсон энэ түүхийдүүд бидний биед байгаа хортой бүх зүйлсийг маш хурдцтай цэвэрлшүүлж оргуулж үйлчлэлийг үзүүлдэг. 그리고 여섯 번째는 채소의 영양으로 신체의 균형을 유지할 수 있다는 장점입니다. За 6 дахь бас сайн тал нь юу вэ гэхэлэр хамгийн бага одоо шимт хэжээлэр дархлааны тогтолцоог одоо дээд хэмжээнд хүргэж чадах үйлчилгээ. 황승주 박사님이 처음 생식을 개발했을 때도 암 환자를 위해서 생식을 처음 만들었습니다. Хуан доктор маань энэ хоолыг анх одоо бий болгохдоо хавдрын өвчтөе хүмүүсийн дархлаанд нь одоо зориулж тэднийг одоо үйлдвэрлэсэн байгаа байхгүй юу? 보통 사람들이 암에 걸리게 되면 무엇을 먹어야 암에 걸리지 않거나 재발하지 않게 되는지 보통 많은 걱정을 하게 됩니다. За хүмүүс ерөөхдөө хавдрын өвчлөлт бий болох үед одоо юу идэх вэ? Цаашаа энийг газар ахуулахгүй байхын тулд яах ёстой вэ? За ер нь хор тавдраас урьдчилан сэргийлэхийн тулд юу идэх ёстой вэ гэдэг ийм санаа зовнил асуудал үүсэж байгаа байхгүй юу? 그러다가 생식이 암 재발 방지에 도움이 된다는 것을 확실하게 깨닫고 본격적으로 암 환자들에게 생식을 전하게 되었습니다. Тэгээд судалгаа хийх явцдаа энэ шимт хоол нь яах аргагүй энэ өвчнийг газар ахуулахгүй байх үндсэн юм байна гэдэг мэдээд тэгээд бүр ингээд бүх талаас нь энэ хор тавдрын өвчтөе хүмүүсийг энэ хоолоор хооллож эмчилгээний хажуугаар ингээд эхэлсэн. 그래서 생식은 먼저 암 진단을 받을 때부터 수술하거나 항암, 방사선 치료 후에도 그 중에도 계속 꾸준하게 생식을 먹는 것이 중요합니다. Тийм учраас одоо ер нь хавдар гэдэг энэ өвчин онцлогдож эхэлсэн тэр цагаас эхлээд тэр хагалгаанд орно, туяа эмчилгээ, хийм эмчилгээ хийгдэнэ, за эмчилгээ дууссан ч хамаагүй тийм ээ. Энэ хоолыг одоо байнгын хэрэглэж явах нь одоо маш чухал юм байна. 자, 이제 좀 간단하게 자주 묻는 질문에 대해서 핵심적으로 정리를 해보겠습니다. За мөн товчхоноор одоо байнга түгээмлэр асуудаг асуултуудыг нэгтгэсэн энэ зүйлийг бас танилцуулъя. 첫 번째, 보통 우리가 생식을 권하게 되면 왜 생식을 먹어야 하나요? 밥만 잘 먹으면 되지 않나요? 라고 말씀하시는 분들이 있습니다. За ингээд энэ амшин тоолыг хүмүүст таниулахлаар ягаад заавал энэ шин тоолыг идэнэ гэж зүгээр хоолоо сайн идэхэд болох биш үү гэж асуудаг байхгүй юу? 그럴 때 아침이나 점심에 저녁에 어떻게 드세요? 물어보면 대부분 다 이렇게 반찬을 골고루 먹는 경우가 드뭅니다. За тэгэхээр нэг буцаага асуудаг та ер нь өглөөний цай өдрийн хоолоо ер нь ямар шүү байдлаар идчихэж байгаа вэ гэж асуухаар бүр үнэхээр тэнцвэртэй хооллолтын тухай яриа тэдэнд харагддаггүй.
그런데 생식은 최소한 60가지 이상 다양한 원료들이 들어있기 때문에 기본적으로 여러 영양소를 골고루 섭취할 수 있는 장점이 있습니다. За гэтэл энэ амь чим тоолон тэр 60-аас дээд төрлийн түүхийд агуулсан. Тийм учраас нөгөө олон төрлийн шин тэжээлийг тэнцвэртэй олон төрлөөр нь авах боломжтой болчихж байгаа байхгүй юу? 특히 몽골의 많은 분들이 야채나 채소 같은 섭취량이 부족하기 때문에 이 생식 한 끼가 가장 좋은 대안이 될 수 있습니다. За ялангуяа Монголд одоо нөгөө маш олон төрлийн хүнсний ногоог тэр ингээд идэвхтэйгээр нэр төр дор нь хэрэглэж чадахгүй байдаг. Тийм учраас одоо энэ нэг уут энэ хоол маань энэ бүх ногооны хүнсний зүйлийг идэх боломжийг өгж байна гэж ойлгож болох юм байна. 그리고 보통 일반적으로 식사를 할 때 보통 칼로리는 높지만 진짜 우리 몸에 꼭 필요한 영양소는 보통 부족합니다. За тэгээд бид нар хоол идэхдээ яг уур айгу баялаг байна. Гэсэн хэрнээ илчлэг нь өндөр хэрнээ яг шаардлагатай шин тэжээлийн дутагдaltaй хооллолтыг хийсээр байдаг. 그래서 몽골 분들이 주식이 고기를 많이 먹게 되면 칼로리는 높지만 지방도 많이 풍부하지만 그것을 태우는 미네랄 영양소가 부족하기 때문에 그게 다 소화되지 않고 몸의 뱃속에 이렇게 지방이 저장되는 것입니다. Ялангуяа одоо махан хүнс их хэрэглэж байгаа өөх хослог одоо ийм авламж өндөртэй хоол идж байгаа бид нар яадаг вэ гэхээр тэр нөгөө өөх тус уургийг шатааж ах хэвээр минерал эрдэс тийм ээ энэ шин тэжээл дутагдчихж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө хоол боловсруулж чадахгүй дийлэхгүй шүү дээ. Тэгээд хуримтлал үүсээд одоо өөхөн давхаргууд бий болдог гэсэн санаа юм. 그래서 생식을 통해서 다이어트의 효과도 있지만 더불어 몸도 자연스럽게 건강해집니다. За тэгэхээр энэ амь шим тоолоор дамжуулаад магадгүй ингээд дэглэм тураах дэглэм шиг сайн хоол болж байгаа. Гэхдээ нөгөө талаар бас бие махбод маань эрүүл болж байгаа юм. 그리고 보통 우리가 식사하는 습관을 보면 본인이 좋아하는 음식을 위주로 먹거나 때로는 또 너무 맛있는 음식이 있으면 보통 많이 먹기 쉽습니다. За хүмүүс бид нар хооллох үедээ өөрийнхөө дуртай юмыг их иддэг. Тэгээ дээрэс нь өөрийнхөө дурладаг тэр амттай гэж бодож байгаа зүйлийг их хэмжээгээр иддэг. 그런데 생식은 내가 좋아하든 좋아하지 않든 골고루 먹을 수 있기 때문에 몸에 영양 균형을 맞출 수가 있습니다. За гэтэл амь чим тоол маань би дуртай ч бай, дургүй ч бай тэр ногоог нөгөө идэх боломжтой хэмжээгээр тэр чинь найруулсан ба штэ. Тэгэнгүүт энийг эзснээрээ ядаж тэнцвэртэйгээр тасралтгүйгээр шин тэжээлийг хангаж яах нь. 그리고 보통 우리가 지금 몽골에서 편의점이 많이 생겼지만 어쨌든 바깥에서 사 먹게 되면 요리하는 과정이나 혹은 외식하는 과정 각종 첨가물 그리고 또 유해 물질을 좀 많이 섭취하게 됩니다. Бид нар гадуур хоол тийм юу яадаг үйлчлэгийн газруудаас хоол идэхэд боловсруулалт хийхдээ айгүй их нэмэлт болон бидний биед хортой байцыг их холдог. 우리 몸에 좀 익숙하지 않은 좋은 그 물질이 아닌 나쁜 첨가물들을 많이 먹게 되면 몸속에서는 계속해서 그걸 해독하는 데 많은 에너지가 낭비가 됩니다. Тэгээд нөгөө бидний биед хэрэггүй хортой ийм бодисоор нөгөө тэжээгээд ах юм бол бидний бие организм тэр нөгөө бие хоргоожүүлэхийн тулд хамаг энерги шатаагаад үр ашиггүй зарцуулах болчихж байгаа байхгүй. 그런데 생식엔 정말 우리 몸에 필요한 영양소가 골고루 들어있기 때문에 생식 한 끼를 먹는다는 것은 곧 우리 몸을 건강하게 만드는 출발점이 될 수 있습니다. За тэгэхээр шин тоол өдөрт ядаж нэг уутыг идэх нь ерөөсөө миний биеийг маш сайн ажиллаж чадах, эрүүл байх тэр анхны алхам болчихж байгаа. 그리고 암 환자가 왜 생식을 먹어야 되나요? 라고 물어볼 때가 있습니다. За хамтран өвчтөн хүн яагаад одоо энэ хоолыг заавал идэх ёстой юм бэ гэж бас асуудаг. 암 환자는 정말 잘 먹는 것이 중요한데 특히 항암 치료할 때 이 잘 먹는다는 의미는 몸에 필요한 영양소를 골고루 섭취해야 한다는 것을 뜻합니다. Тэгэхээр хамтран өвчтөн хүмүүс маань маш сайн хооллох хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энд яригдж байгаа тэр сайн хооллох гэдэг нь
зүгээр ихдэх тухай биш байхгүй. Энэ шин тэжээлийг тэнцвэртэйгээр байнга авч явах хэрэгтэй гэдэг асуудал. Ялангуяа хим эмчилгээний үед маш сайн зөв идэх хэрэгтэй. 특히 항암 중일 때 보통 본인이 평소에 먹는 것도 중요한데 이때 생식을 함께 먹게 되면 항암의 이런 부작용도 줄여줄 수 있는 효과도 있습니다. Тэгээ нөгөө хим эмчилгээний үед ялангуяа энэ хоолоор хооллоод байхаар хим эмчилгээний гаж нөлөө хор гэж байгаа шүү дээ. Хордлого. Тэдгээр зүйлсүүдийг маш сайн багасгаж өгдөг. Дээрээс нь бас зөв ингээ өөрийгөө идэж чадах зүйлтэй холиод идэхлээр арай сайн идэх боломжтой болж байгаа. 그래서 영양소를 골고루 잘 섭취하게 되면 면역력이 정상적으로 회복이 되고 그 모든 치료에 도움을 줄 수 있게 됩니다. Тэгэхээр энэ хоолыг идснээрээ ялангуяа эмчилгээний явцад идэх үед бүх шин тэжээл нь хангамж нь ороод ирж байгаа учраас нөгөө эмчилж байгаа эмчилгээний явц хүртэл сайн болоод ирж байгаа. 항암제는 암세포를 죽이지만 그렇다고 완전히 그 항암제가 그 암을 완전히 없애지는 못합니다. За хим эмчилгээ бол нөгөө хавдрын эсийг бол сааруулж байгаа хориглож байна тийм ээ. Одоо гэхдээ эн чинь нөгөө бүрэн эмчилсэн гэсэн утга бол биш байхгүй юу? 암을 완전히 없앨 수 있는 방법은 우리 몸의 면역력이 회복이 되어서 스스로 암을 완전히 제거할 수 있게 되는 것입니다. Тэр энэ хавдрыг байхгүй болгох хамгийн одоо зөв ойлголт арга нь юу вэ гэхээр миний биеийн өөрийн дархлааны систем хэвийн болох явдал байхгүй. Тэгээд тэр дархлаа маань өөрөө ажиллаж ээж одоо энэ хавдрын эсрэг одоо хүчтэй болох нь шүү дээ. 그리고 생식에 들어있는 특히 식물에 들어있는 고유의 치유 물질인 그 파이토케미컬이 굉장히 강력한 항산화제 그리고 항암제 역할을 합니다. За мөн ургамал болон энэ хүнсний ногоонд байгаа фитохимикат гэдэг нийтлээ. За энэ фитохим нь яа гэм бэ гэхээр бидний биед одоо маш их антиоксидант болон хавдрын эсрэг ажиллах тэр нэгдлийг бий болгох үүргийг гүйцэтгэж байгаа. 생식이 암을 치료하는 치료제는 아니지만 생식이 우리 몸이 스스로 암과 싸워서 이길 수 있는 환경을 만드는 데 분명히 도움을 줍니다. За тэгэхээр энэ шинэ хоол маань хавдрын өвчнийг идгээд энэ бол биш. Тэгсэн хэрнээ хавдрын эсийн эсрэг миний бие өөрөө байглаасаа өгөгдсөн тэр хүчээрээ тэмцэж чадах тэр нөхцөл дархлааны систем эсүүдийг амьдрах тэр орчныг бүрдүүлж өгч байгаа байхгүй юу? 그래서 저희는 암 환자에게는 무조건 그 아침, 점심, 저녁 하루 3끼를 생식을 먹고 나머지 식사를 보충하라고 얘기합니다. Тийм учраас бид нар зөвлөлтөө хавдрын өвчтөй хүмүүст бол өглөө, өдөр, орой 3 удаа ид. Тэгээ хажуугаар нь чадах чинээр өөрөө идэж чадах зүйлээ идээ гэж зөвлөдөг. 그러니까 성인병, 고혈압이나 당뇨 환자분들이 빠르게 효과를 보기 위해서는 생식을 하루 2번 권유합니다. За хэрвээ насан туршийн өвчлөл тийм ээ сахарын өвчин, даралт ихсэгч гэдэг юм уу ийм өвчлөлүүд байгаа бол бид нэр илүү хурдан үр дүн үзэхин тулд өглөө, өдөр, өглөө орой гэдээ 2 удаа идээрэй гэж бас зөвлөдөг. 그리고 다이어트도 하루에 1번 생식을 먹는 것도 도움이 되겠지만 더 분명한 효과를 내려면 하루에 적어도 2번 이상 섭취하는 것이 중요합니다. За хэрвээ тураах дэглэмийн зорилгоор идэж байгаа бол өдөрт нэг идэхэд болно. Гэхдээ илүү хурдан үр дүн үзмээр байгаа бол өглөө орой гэж бас идэж болох нэ. 그리고 장 건강과 면역력에 도움을 줄 수 있습니다. За мөн гидсний үйл ажиллагаа болон дархлааны системд энэ нь маш сайн одоо нөлөөг үзүүлдэг. 생식에 들어있는 풍부한 섬유질이 이 변비를 예방하고 또 몸속에 있는 독성 물질, 항암제 그런 독성 물질을 바깥으로 신속하게 빼내서 장 그리고 면역력을 회복시키는 데 도움을 줍니다. За эслэг их агуулга тийм учраас бие дотор байгаа гидсний үйл ажиллагаа за мөн биеийг хоргоожүүлэх тэр хорнуудыг хурдан гадагшлуулах энэ үйл ажиллагаанд сайнаар тусалж өгдөг байна.
이렇게 근거가 생식이 암 환자에게 도움이 될 수 있는 근거는 바로 그 생명력, 자연이 가지고 있는 생명력을 생식을 통해서 섭취할 수 있기 때문입니다. За тэгэхээр хавдрын өвчтөн хүмүүс яагаад энэ нэм тустай хоол юм бэ гэхлээр байглаасаа өөрийнх нь эсэргүүцэх тэр чадварыг нь сайжруулж өгж байгаа хооллолт болж байгаа учраас баггүй. 우리 몸속의 장이 건강해야 전체적으로 면역력도 좋아지게 됩니다. За бидний гидс доторх одоо үйл ажиллагаа эрүүл байж ич бүхэл бүтэн биеийн маань одоо дархлааны үйл ажиллагаа хамгаалтын систем сайн болох боломжтой. 생식은 우리 몸의 장 환경을 가장 좋게 만들어주기 때문에 자연스럽게 면역력이 좋아질 수밖에 없습니다. За тэгэхээр энэ хоолоор хооллох үед тэр гидсний орчин үйл ажиллагаа маань нөхцөл нь ч гэсэн сайжирч байгаа учраас миний бие бүхэлдээ эрүүл болж тийм дархлаа сайжирсан учраас эрүүл болох юм боломжтой болчихж байгаа. 또 많은 분들이 질문합니다. 생식이 양이 너무 적은데 이게 한 끼 식사로 괜찮을까요? 라고 물어봅니다. За маш олон хүмүүс бас асуудаг энэ чинь айгүй хэмжээ бага юм байна штэ. Тэгсэн хэрнээ нэг удаагийн яг хоол гэж бүрэн бүтэн хэлэгдэж чадах юм уу гэж. 그런데 분명하게 생식은 조금 전에도 말씀드렸지만 화식보다 에너지 효율이 5배 정도, 5배, 6배 높기 때문에 작게 섭취해도 한 끼 식사로 충분합니다. За түрүү хэлсэнчлэн энэ хоол нь нэг боловсруулсан хоолноос энергийнх нь ашиг чанар 5-6 дахин өндөр гэсэн шүү дээ тий. Тийм учраас нэг удаа эдсэн ч гэсэн үнэхээр тэр нэг удаагийн хооллолтыг хангалттай биелүүлэх тэр шимт хичээлийг өгдөг гэсэн үг. 그런데 처음 드시는 분들이 너무 많이 배가 고프면 식사를 조금 추가해도 상관이 없습니다. За анхандаа идж байгаа хүмүүсийн хувьд нөгөө жоохон өлсөх мэдрэмж нь байгаад идэг. За тийм учраас араас нь бага зэрэгтдээ их идэж болохгүй нь шүү дээ. Бага хэмжээгээр хоол одоо нэмэлтээр хольж болно, идэж болно. 그런데 생식을 먹었다고 기운이 없거나 그러지는 않다는 것 다시 한번 기억해 주십시오. За гэтэл энэ шимт хоол идэх үед одоо бие хүндрэх ч юм уу те нэг л онцгүй мэдрэмж төрөч тийм зүйл огт болдоггүй гэдгийг л тодорхой хэлмээр байна. 생식을 보통 일반 사람이 하루에 한 끼씩 해서 한 3개월 정도 하면 좀 어느 정도 체중이 감량이 되고 피부도 좀 좋아지고 몸도 좀 활력, 에너지가 좀 좋아지게 됩니다, 보통. Тэгээд өдөрт одоо нэг удаа ийм шимт хоол та идээд 90 хонох юм бол 90 хоногийн дараа биеийн байдлын одоо тодорхой хэмжээгээр жин хасагдах тий арьсны эрүүл байдал арьсны өнгө үзэм сайжрах эрч хүч нэмэгдэх ийм зүйлийг мэдрэх боломжтой. 그런데 하루에 한 끼를 먹어서 가장 좋은 변화를 느끼려면 가능하면 저녁에 다른 식사를 하지 않고 생식을 먹고 한 3개월 정도 지나면 가장 빠르게 효과를 볼 수 있습니다. За хэрвээ та 90 хоногийн туршид те орой хоол идэхгүйгээр өглөөч оройч энэ хоолоо идэх юм бол мэдээж арай илүү хурдан үр дүн үзэх нь шүү дээ. 그리고 조금 더 많은 변화를 원한다면 지금까지 말씀드린 것처럼 하루에 2번 생식을 먹는 것이 더 빠른 효과가 있습니다. Тийм учраас аль ч одоо байдлаар одоо түргэн үр дүн үзье гэвэл өдөрт одоо 2 уутыг идэх нь илүү дээрээ гэж зөвлөмөр байна. 암 예방 예를 들면 대장암 같은 경우는 식생활을 개선하는 것만으로도 약 90% 정도 예방이 가능합니다. За мөн хавдрын өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор энэ хоолоор хооллох үед дор хаяж одоо наазах нь тэр бүдүүн гидсний хавдраас 90 хүртэл хувиар одоо урьдчилан сэргийлж чаддгаа гэж судалгаа гарсан. 그 남자들이 많이 걸리는 그 전립선암 같은 경우는 예방 가능이 약 한 식생활을 바꾸면 75% 정도 예방이 가능합니다. Эрчүүдийн одоо хамгийн айдаг тийм ээ төрөв булчирхай хавдрах хүртэл тогтмолын хоолоор хооллох үед 75%-аар урьдчилан сэргийлж чаднаа гэж зөвлөлт гарч байгаа. 암에 걸리는 이유가 다양한 원인이 있지만 그중에 식습관이 약 한 50% 정도 된다고 예측이 됩니다. За мэдээж хавдрын өвчлөлд одоо шалтгаанууд олон байна л да эрсдэл нь.
Гэтэл ер нь эрсдлийн 50% нь буруу хооллолтоос болдгоо гэж одоо үздэг юм байна. 자, 그리고 생식을 먹을 때 조금 그냥 물에 타서 먹을 수도 있고, 혹은 두유에 타서, 또 혹은 우유에 타서 드셔도 됩니다. За хоолыг идэхдээ усанд тийм найруулж ууж идэж болж гэн эсвэл шар буурцгны сүү эсвэл одоо жоохон цөгийн балтай хальж болж гэн сүүтэй хальж идэж болох нэ. 근데 아이들이 좀 먹기 힘들어 할 때는 약간의 꿀을 타서 먹게 하면 조금 더 맛있게 먹을 수 있습니다. За хүүхдүүд нөгөө энийг идэхгүй амтахгүй гэдэг юм бол одоо жоохон цөгийн бал хийгээд амттай болгоод өгч болох нь шүү дээ. 그런데 꿀은 당분이기 때문에 어른들에겐 권하지 않습니다. Зүүн бол нөгөө чихэрлэг зүйл учраас яг насан туршид бол энийг зөвлөдөггүй. 생식은 건강보조식품이 아니기 때문에 우리가 한 끼 식사 비용으로 우리 생식을 먹기 때문에 어쩌면 또 조금 더 경제적이라고 말씀드릴 수 있습니다. За энэ чинь нэг удаагийн хоолны хэрэглээний оронд идэх гээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр зүгээр нөгөө ямар нэг эрүүл мэндийн нэмэлтийг бодвол одоо зардлын хувьд энэ чинь хамаагүй одоо дээр. 자, 이제 가장 중요한 얘기인데요. 생식을 먹었을 때 7가지 의학적으로 증명된 내용이 있습니다. За одоо чухал дагуулга эхлэх гэж байна. Амьчин тоолыг идэх үед тийм ээ 7 төрлийн одоо анагаахын шилэн ухаанаар батлагдсан механизм байгаа. Энийг одоо хэдүүлээ үзцгээе. 황승주 박사님이 생식을 개발한 지 30년이 지났습니다. За Хуан Санжу доктор энэ хоолыг бий болгоод 30 жил өнгөрсөн байна. 그리고 사랑의 병원에서 많은 환자들에게 임상 실험을 했고, Маш олон хүмүүст хайр эмнэлэг дээр одоо энэ тал дээр идүүлээд хариу урвал үр дүнг тогтоосон. 또 많은 논문도 있었습니다. Маш олон бас одоо диссертац шинжилгээний бичвэрүүд байдаг. 그래서 생식을 먹었을 때 어떤 효과가 있는지를 아주 간단하게 정리하였습니다. За тэгээд эдгээр нэгтгэхэд одоо амьчин тоол эзэхэд ямар үр дүн гардаг юм бэ гэдгийг маш товчхон болгосон байна. 우리가 생식에 대해서 우리가 충분한 시간을 가지고 연구할 수는 없지만 이미 황 박사님이 많은 시간을 가지고 연구한 것을 우리는 그대로 전하면 됩니다. Бид нар өөрсдөө энэ хоолны талаар судлаад одоо тэр олон цагийг авах одоо боломжгүй те. Гэтэл аль хэдийн энийг чинь судлаад бэлэн болгоцсон тэр зүйлийг бид нар тэр чигээр нь дамжуулахад болно. 그중에 바로 여기 7가지 보면 첫 번째 대장이 좋아집니다. За тэгээд тэр 7 одоо механизм дотор юу гэх нэгдүгürt одоо бүдүүн гэсний үйл ажиллагаа сайжирдаг. 두 번째 체중 조절에 도움이 됩니다. За хоёрдугаарт нь одоо жингээ хянаж чадах, жингээ барихад тусалдаг байна. 그리고 세 번째 당뇨에 도움이 됩니다. За гуравдугаарт нь одоо сахарын өвчл буюу чихрийн шижин өвчлөл хүмүүст идэхэд тусалдаг. 생식은 암을 예방하거나 재발 방지에 도움이 됩니다. За мөн дөрөвдүгürt нь хавдрын эсрэг өрчлөн сэргийлэх эсвэл хавдар цаашаа тархахгүй байхад. 생식은 관절 건강에 도움이 되고 아이들 키 성장에 도움이 됩니다. За тавдугаарт нь эмчний эрүүл мэндэд тустай ялангуяа өсөж байгаа хүүхдүүдэд бол маш сайн өсөлтийг дэмждэг байна. 그리고 뇌 기능에 도움이 된다고 얘기하고 있습니다. За тэгээд мөн тархины үйл ажиллагаанд маш сайн нөлөөлдөг. 그리고 7번째 순환기 질환, 즉 몽골에서 많은 분들의 그 주요 사망 원인 중에 한 가지가 심장병, 그러니까 고혈압, 심장병, 동맥경화, 바로 이런 순환기 질환에 도움이 됩니다. За мөн цусны эргэлтийн одоо солилцоонд сайн бөгөөд одоо Монголд ялангуяа масралтын хамгийн нэгдүгээр бичиж байгаа өвчин бол даралтнаас үүдэлтэй зүрх судасны харвалттай тархины харвалт ийм өвчнүүд байна гэж үздэг. Тэгэхээр эдгээр өвчнөөс өршлөн сэргийлэх эсвэл одоо ийм өвчин байх үед идэхэд сайн гэж боддог байхгүй. 자, 첫 번째 대장 기능이 좋아지는 이유에 대해서 말씀드리겠습니다. За нэгдүгээр одоо бүдүүн гэсний үйл ажиллагаа сайжирдаг гэдгийг талаар одоо хэлж өгье. 생식은 우리 장내 환경을 최적화시킵니다. За энэ хүнс хоол нь одоо бидний эзний орчныг маш сайн
зөв эрүүл орчин болгож өгдөг. 생식에 들어있는 풍부한 식이섬유가 우리 몸에 들어있는 유익균의 먹이를 제공합니다. За эслэгээр их баялаг хүнстэй. Тийм учраас нөгөө энэ хоолоор хооллох үед гидсний орчинд амьдардаг ашигт бактериуд маань маш сайн тэжээлэр тэжээгддэг байна. 우리 장내에는 좋은 균, 유익균과 유해균이 함께 공존하고 있습니다. За бидний гидсний орчинд одоо ашигтай болон одоо ашиггүй хортой бактериуд хамт оршин байдаг. 근데 생식을 먹게 되면 좋은 균이 더 성식할 수 있도록 도와주는 역할을 합니다. За тэгэхээр шинэ тоолыг хооллоод тахлаар нөгөө гидсний орчинд дах ашигтай бактериуд нь илүү үржиж олширхна. 인체의 면역 세포의 70% 이상이 장에 존재합니다. За хүний биеийн дархлааны эсийн 70 орчим хувь нь одоо энэ гидс орчмоос одоо бий болж байгаа байхгүй юу? Оршиж байгаа гэж. 우리 장이 건강해지면 면역력이 좋아진다라고 얘기할 수 있는 것입니다. За тэгэхээр гидсний орчин одоо сайн байх юм бол хүний дархлаа сайн байх болно гэж бас хэлж болох нь. 실제로 그 쥐 실험을 대상으로 했을 때 굉장히 생식을 섭취한 균이 빠르게 그 장 속에 있는 염증이 억제되는 것을 관찰할 수 있었습니다. Бүр бодтойгоор одоо ажигласан туршилт байдаг байна. Яг одоо энэ хоолоор хооллосон хүний гидсний орчин тийм ээ маш их сайжирсан нөгөө ашиг бактери нь өссөн юм одоо судалгаа байдаг. 자, 두 번째는 이 풍부한 식이섬유가 장 운동을 촉진해서 배변 활동을 돕고 또 몸속에 있는 그 독소를 효과적으로 배출해 줍니다. За мөн эсдэг нь бидний биеийн одоо гидсний гөрүүлж хөдөлгөөнийг маш сайн идэвхтэй болгож өгдөг. За тэгснээрээ нөгөө хорыг ялгаруулж хөөж гадагшлуулах тэр зүйл маань илүү идэвхтэй болох нь шүү дээ. 따라서 우리 몸속에 있는 독소를 빨리 바깥으로 배출해 주기 때문에 해독 효과가 있다고 말씀드릴 수 있습니다. Үүнээсүүдээ бидний биед байгаа хорыг хурдан гадагшлуулж бие маань тэр хэрээрээ хоргуулж чадах нь. 장 건강은 곧 면역력을 강화시키는 기초인데 생식의 풍부한 식이섬유가 바로 이를 해결할 수 있게 되는 것입니다. Гидсний орчинд одоо дархлааны эсийн үндэс болсон тэр олон эсүүд байгаа учраас энэ гидсний орчин сайн байж ээж одоо бид нэр эрүүл одоо дархлааны байдалтай бие организмтай болох нь шүү дээ. 두 번째, 체중 조절에 도움이 됩니다. За хоёрдугаарт нь одоо жин хянах одоо боломжтой. 생식을 처음 먹게 되면 이게 양이 좀 적어서 배가 고프지만 조금 시간이 지나면 섬유질이 장에서 조금 팽창하기 때문에 물을 먹으면서 조금 있으면 그 배고픔이 좀 사라집니다. Тэгээ нөгөө ихэнхдээ энэ хоолоор хооллохоор өлсөх мэдрэмж нь байгаад идэг. Гэтэл ингээ яванда тэр нөгөө идж байгаа шим тэжээлүүд маань хит хитгэс бидрэг сэргийлээд одоо ходоод маань буцаад жоохон сунсан байсан л агшихна шүү дээ. Булчин учраас тийм ээ. Тэгээд дараа дасна гэсэн цадсан юм шиг. 보통 다이어트를 한다 그러면 무조건 굶는 것을 생각하는데 생식은 먹으면서 자연스럽게 영양을 보충하면서도 다이어트가 되는 효과가 있습니다. Олон хүмүүс нөгөө дэглэм турах дэглэм гэхээр л өсөх тухай бодоод байгаа байхгүй. Гэтэл энэ хоолч нь өсөхгүйгээр тэгээд шин тэжээлийн ханганга аажмаар ингээд жинг хасч өгдөг хоол. 네. 이건 넘어가고요. 그래서 일단 우리가 생식을 하게 되면 단순히 칼로리 자체는 적지만 이 내용물을 보면 우리 몸을 충분하게 건강하게 해줄 수 있다라는 것을 우리가 이 시간 공부를 통해서 배울 수 있었으면 좋겠습니다. За харахад одоо нөө калори агуулга нь маш бага байхгүй энэ хоол. Гэхдээ энэ хоол маань бидний бид хэрэгтэй одоо эрүүл хоол юм байна гэсэн энэ агуулгыг бүрэн дүүрэн та ойлгосон байгаасай гэж хүсэж байна. 그리고 당뇨병에 도움이 되는 이유는 생식은 저당 지수, 다시 말하면
급격하게 혈당이 올라가는 것을 방지하는 역할을 하는 것입니다. Мгм. За мөн сахарын чихрийн өвчлөлд одоо энэ хоол нь сайн нөлөөтэй гэж хэлж байгаа шалтгаан нь энэ нөгөө хоол идэх үед цусан дах сахар огцом өсдөг энэ явдлыг нөгөө сэргийлж өгдөг, багасгадаг. 그래서 생식의 장점은 천천히 소화 흡수이기 때문에 당뇨 환자가 그 안정적인 혈당 관리를 하는데 확실한 효과를 줄 수 있습니다. Мгм. Энэ нөгөө сахарын агуулж бараг байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр сахарын өвчтөе хүн энэ хоолойг идэхлээрээ ерөөсөө л аажмаар айгүй багаар ингэж өсөөд буцаад аажмаар буух зарчмыг барьдаг учраас сахарын өвчтөе хүмүүсийн хувьд бол аюулгүй хооллолт болчихж байгаа. 그래서 당뇨가 오래된 분도 하루에 적어도 생식을 2끼 먹고 또 식사 후에 걷는 운동을 반복하면 분명히 혈당이 이제 안정적으로 내려갈 수 있게 됩니다. За маш удаан хугацаанд сахарын өвчлөлтэй болсон хүмүүс ч гэсэн те өдөрт 2 удаа энэ хоолоо идээд хооллосныхаа дараа бас ингээд дасгал хөдөлгөөн нэмэх юм бол ерөөс хэвийн хэмжээнд очихлоо буух боломжтой. 특히 당뇨가 오래된 분은 반드시 하루 2끼를 권유해 주십시오. За ялангуяа сахарын өвчлөл нь их удцсан хүмүүс идэх гэвэл зайлшгүй одоо өдөрт 2-оор идэх хэрэгтэй. 그다음 생식이 이 당뇨에 도움이 될 수 있는 내용을 다시 한번 정리한 것이 풍부한 식이섬유가 들어있고 당 지수가 낮기 때문에 식후 급격한 혈당 상승을 억제하는 효과가 있다. 그래서 분명하게 생식은 당뇨에 도움이 된다라고 말씀을 드리겠습니다. За тэгэхээр дүгнээд хэлэх юм бол сахарын өвчтөе хүмүүс яг энэ сайн юм бэ гэхээр нэгдүгээр эслэгээр маш баялаг тийм ээ. За дээрэс нь гликемийн индекс багатай шинж чанартай учраас нөгөө цусны дах сахар огцом өсөхөөс одоо хязгаарлаж чаддаг. Тийм учраас одоо сахарын өвчтөе хүмүүст бол ерөөсөө энийг удирдах тогтоом барьж чадах сайн хоол болно гэсэн үг. 그리고 생식은 항산화 적용 파이토케미칼이 풍부하기 때문에 활성화산소를 잡아주는 강력한 항산화 효과가 있습니다. За мөн энэ хоолнд одоо фитохимикал буюу ургамлын тэр гайхалтай хоргоожүүлэх чанартай нэгдэл маш сайн агуулмж өндөртэй байхгүй. Тийм учраас энэ өрөвсөл үүсгээс хамгаалдаг байна. 그래서 생식을 통해서 우리 몸의 자연 치유력을 높여주는 것입니다. За тэгснээрээ одоо бидний энэ хоолыг идснээрээ байглаасаа бидэнд өгөгдсөн байдаг тэр эдгэх өөрөө эдгэх чадварыг нь дээд хэмжээнд нь хүргэж өгдөг гэсэн үг. 그리고 생식이 활성화산소로부터 세포를 보호해주는 역할을 합니다. За мөн одоо энэ хоол маань нөгөө эсийн төвшөнд тийм ээ эсвүүд гэмтэхээс хамгаалж өгдөг. 특히 그 P53 암 억제 유전자가 있는데 바로 이것이 정상적으로 활동을 할 수 있도록 돕는 역할을 합니다. За ялангуяа одоо энэ P53 гэдэг гений эс байгаа. За энэ бол нөгөө бидний биед орж ирж байгаа хавдрын үүсэт байгаа хавдрын эсүүдийг дарангуйж эсэргүүцдэг устгаж идэг эс дархлааны эс баггүй. DNA가 변이되는 위험을 줄여주고 해독 효과를 높여주는 것입니다. тэрийн эсийн үйл ажиллагааг сайжруулахаас гадна ДНХ-ийн одоо нөгөө төвшөнд мутац эрсдэл үүсхийг хязгаарлаж өгдөг, сарвжуулж өгдөг. 그래서 식생활을 개선하는 것이 암 발병 위험을 낮추는데 가장 도움이 되고 특히 항산화 성분이 풍부한 식단이 바로 세포를 보호해 줍니다. Тэгэхээр дүгнээд хэлэхээр хооллолтын зуршлаа зөв болгоо сайжруулах юм бол энэ хорт хавдрын эрсдлийг бууруулах хамгийн хүчтэй эхлэл болохоос гадна ийм хоргоожуулагч антиоксидантаар баялаг хоол хүнс нь эсийг хамгаалж өгдөг байна. 그리고 파이토케미칼 역할 중에 한 가지가 염증을 억제하는 역할이 있습니다. За фитохимикалын нэгдлийн бас нэг онцлог тал байгаа. Энэ бол өрөвслийн эсрэг одоо маш сайн үр гүйцэтгэдэг. 생식을 먹게 되면 체중이 조절되고 또 염증을 줄여줌으로써 관절과 뼈 건강을 보호하는 방법이 될 수 있습니다.
Энэ хоолоор байнгын хооллоо зөв хооллоод ах юм бол нэгдүгээр нь жингийн хяналт бий болохоос гадна эрүүл байдлаар тийм ээ үеийн хүчний ачааллыг өрөвслийг бууруулах чанартай учраас одоо сайн нөлөөлдөг байна. 우리 뼈에는 칼슘도 필요하고 마그네슘도 필요하고 식물성 단백질도 필요합니다. Бидний үеийн хүч буюу одоо ясанд тийм ээ кальц ч хэрэгтэй, магнезиум ч хэрэгтэй, за мөн одоо шин уургач гэсэн ургамлыг хэрэгтэй байна. 그래서 생식이 혹시 평소에 칼슘이 좀 부족하다 그러면 따로 보충제로 우리 그 뼈 건강 그것을 추천드립니다. За хэрвээ кальц одоо илүү их өндөр хэмжээнд дутагдaltaй гэд ирсэн тийм үү даа явцсан хүмүүс байх юм бол энэ хоолн дээр нэмээд ясны эрүүл мэндгээд бүтээгдэхүүн байгаа шүү дээ. Тэг кальц, магнезиум өшөөнийг юу агуулсан урвал үйлчлэгээтэй тэрийг нэмж хэрэглэж болох нь. 그래서 건강한 관절, 뼈를 위한 가장 중요한 내용은 염증 관리 그리고 효과적인 영양 균형입니다. Тэгэхээр эрүүл үе мөчтэй тэгээд одоо хүчтэй юм ясны бүтцтэй байх үндэс нь энэ өрөвслийн эсрэг юм хяналт миний биед байх хэрэгтэй. За мөн шимт хичээлийн зөв тэнцвэрт хооллолт байх юм бол хамгаалж чадах нэ. 그리고 생식은 그 항산화 작용뿐만 아니라 뇌 건강에도 도움이 된다고 말씀드렸습니다. За энэ амжилт хоол бас ингээ хорвоожүүлэхээс гадна өрөвсөл үүсгэс хамгаалахаас гадна тархины эрүүл мэндийг одоо хамгаалж дэмжиж өгдөг. 그 항산화 영양소와 그리고 피의 흐름을 개선시켜주기 때문에 뇌 기능을 활성화하고 집중력을 높이는 데 도움을 줄 수 있습니다. Энэ чинь нөгөө антиоксидант үйлчлэл өндөр гэдэг шүү дээ. Тэгэнгүүт цусны урсгал сайжирдаг. Ялангуяа тэр цуснд нөгөө өчил төрөгч хангалуун очиж байгаа учраас тэжээл нь хангалттай хүрэх боломж нэгдчихэж байгаа учраас тархины үйл ажиллагаа сайжраад тэгээ нөгөө анхаарал төвлөрөх чадвар нэмэгдээд байгаа юм. 그리고 생식은 혈당의 급격한 이게 올라갔다 급격히 떨어지는 것을 예방하기 때문에 뇌에 안정적인 에너지를 공급하게 됩니다. За мөн энэ хоол нь нөгөө цусны дах сахарын хэмжээг огцомсгож буухаас хамгаалж идэг учраас одоо маш сайн нөгөө энергийг тийм ээ яг одоо бидэнд байх зэрч хүчийг одоо өгж эхэлдэг байна. 그리고 혈당 스파이크를 방지하기 때문에 인지 기능 저하 혹은 집중력 감퇴 예방에 도움이 됩니다. За тэгэхээр энэ цусны дах сахарын ийм огцом хэлбэлзэл тодорхой хэмжээгээр байхгүй болчихоос чинь тархины нөгөө доктортой ирч хүчээр хангамж нь бий болонгуудаа үйл ажиллагаа сайжраад байгаа. 그래서 뇌 건강에 가장 중요한 것은 지속적인 영양 공급, 바로 이것이 굉장히 중요한데 생식이 그런 효과가 있다는 것입니다. Тэгэхээр та тархины үйл ажиллагаагаа сайн байлгахыг үл юм тасралтгүй шимт хичээлийн хангамж байж энэ бодиттой биелэл болох байхгүй. Тэгжээж одоо бид эрүүл мэндтэй танин түн тэрхүү чадваруудаа сайжруулах нь шүү дээ. Энэнд одоо энэ хоол маань бүх хангалуун шимт хичээл нь байж байгаа. 그리고 순환기 질환, 즉 고혈압에 도움이 된다고 말씀을 드립니다. За мөн цусны одоо эргэлтийн өвчлөл тэгээд даралт гэсэн. Ийм өвчтөй хүмүүс одоо идэх үед бас тус болдог байна. 생식에는 나트륨이 거의 들어있지 않기 때문에 고혈압 예방의 첫걸음이 됩니다. За энэ шимт хоолнд натриум ерөөсөө натрий байхгүй баг тийм учраас нөгөө цусны даралт хэсгээс сэргийлэхний алхам болчихж байгаа. 혈압 및 콜레스테롤의 조절에 도움이 되고 За мөн холестериний одоо зохицуулалтанд тус болдог байна. 혈관을 깨끗하게 유지하는 데 도움이 됩니다. За цусны эргэл буюу одоо суцаар гүйж байгаа цус цэвэрхэн болчихж байгаа байхгүй. Тийм учраас бүх процессэлцээс өөр болоод ирэх нь сайжраад. 그래서 순환기 질환이 위험한 것이 소금을 많이 섭취하거나 술을 많이 마시거나 가공식품, 특히 포화지방 같은 것을 많이 먹을 때 조금 그 혈압의 위험이 올라가게 됩니다. За даралт ихсэж байгаа энэ цусны эргэлтийн өвчний шалтгаан нь давсны хэрэглээ их байх. За арих одоо уух их удаг байх те. За эсвэл одоо хэд боловсруулсан хүнсийг хэрэглэснээр одоо цусны даралт ихсдэг байх нь өвчлөл. 그런데 생식을 먹으면 자연스럽게 이런 위험을 줄일 수 있습니다. За гэтэл энэ амчин тоолоор хооллоод ахлаар аяанда
ингээд алс урын бүх юм эдгээр эсрэг байх болоод ирэх нь шүү дээ. 그래서 혈압이나 심장병을 예방하고 관리하는데 생식을 섭취하는 것이 너무도 중요하다라고 강조하고 싶습니다. За тийм учраас би маш их чухалчилж хэлмээр байна. Одоо цусны эргэлтийн янз бүрийн өвчлөл эсвэл одоо цусны одоо даралт ихс өвчлөл байгаа бол энэс урьдчилан сэргийлэхэд одоо хамгийн хүчтэй хөшүүрэг бол энэ хооллолт шүү гэж. 자, 이제 생실이 몽골의 많은 분들의 건강 그리고 과식 혹은 또 혈압순환 이런 모든 문제에 대해서 생식이 영양과 면역력, 장 건강을 종합적으로 이렇게 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다. Тэгэхээр Монгол хүмүүсийн эрүүл мэнд одоо энэ асуудалд энэ хоол маань ялангуяа шимт хичээлээр хангах дархлаа сайжрах, эзний эрүүл мэндийн цогцоороо сайжрахад одоо тус болох хоолоо гэж хэлмээр байна. 네, 시간이 다 되었기 때문에 오늘 여기까지 말씀을 드리겠습니다. За цаг ямар ч байсан болсон байна. Би өнөөдрийн хичээлийг хүртэл явуулаад дуусгаж байна. 지난번과 오늘 이어서 말씀드린 것은 생식의 신비를 굉장히 간단하게 이제 요약을 해서 설명을 드렸습니다. За түрүүчийн болон өнөөдрийн орсон энэ бүх агуулга бол энэ амьд хоолны талаар маш товч хураангуйлаа тий хамгийн сайн дүгнсэн энэ дүгнэлт байна шүү. 일단 가장 쉽게 생식의 장점을 좀 이해하기 위해서 굉장히 좀 간단하게 내용을 줄였습니다. За өөрөөр хэлбэл энэ хоолны талаар товчхон зөв ойлгоход хамгийн сайнаар хураангуйлаад тэгээд хэлбэрхэн болгож өглөө. 자, 다시 한번 말씀드리지만 이 생식의 신비 이것을 반복해서 읽고 자신감이 생기면 누구에게도 생식을 왜 먹어야 되는지 쉽게 설명할 수 있게 됩니다. За дахин хэлье одоо энэ номоо танад дахин уншаад тэлтэйгээр бусдад дамжуулж чаддаг болох юм бол одоо энэ их сайн 그래서 болох юм аа. 그 연습을 하기 위해서 다음 주에도 계속해서 생식의 신비로 조금 더 자세하게 말씀을 드리겠습니다. За тэрний төлөө одоо хэдүүлээ дахин энэ номныхаа талаар арай наривчлалтайгаар дахин үзэх судлах болно. 자, 오늘 여기까지 하고 다음 주에 뵙겠습니다. 모두 수고하셨습니다. За одоо энэ хүртэл ингээ заагаад дуусгаж байна. Бүгдээрээ сайн байлаа баярлалаа. Баярлалаа.